nuko Colonel Ekembe yasesekaye mu gipupu akibwera mu gipupu. Murabizi ko Colonel Ekembe numubembe yageze mu gipupu asanga nubundi abandi babembe bagenzi be. Noneho aho yagerageje gukora meeting n'ababembe ababwira ngo urugamba rugiye kubera mu Mikenge ngo ndigoroshe. Ati none mwe mwijira ishamba, ati mwe mwijira ishamba kuko ati ibintu bigiye kuhabera biteye ubwoba. Ndetse anatanga iminsi 3 bwana munyamakuru ngo babe bavuye mu Mikenge ko byifashe. Breaking news, amakuru y'ukuri nuko agahuru kimbwa kahiye ahari ejo ibitangaza byarabaye. Amakuru tubabwira n'ukuri nuko abari barigize ibinani abazalendo n'abapfurero n'abanyindu nabo bita ngo nabasharishari ndetse n'intera hamwe aribo FDLR zivaze na FARDC n'ingabo z'abarundi mbonera kure zari hariya n'ubundi nyangezi nizo ziheruka no kwica bamwe mu basore b'abanyamurenge bari bavuye mu kazi. Doruka gushingura babiri abo babakuye kuri moto bahita babarasira aho ngaho bahita bagwaho. Doruka kubashingura mu cumweru cyashize bibabaza AFC M23 twirwaneho amadu w'imurenge barababara cyane. MRDP bamaze kubabara nibwo kubashakira umuti. Uyu munsi rero twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV kandi mudukurikira no kuri Mibunda TV1. Reka tubiyegereze muri aya makuru uyu munsi tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye udukurikira. Turabizi yuko muri atandukanye impande zose zisi mudukurikira. Karero tubiyegereze muri aya makuru dushimira abantu bose bakoze subscribe ndetse namwe mutarayikora tubasaba kuyikora kugira ngo dukomeze tubane namwe tubagezaho makuru munsi ku wundi isaha ku yindi. Ntandi rero muzasanga makuru yizewe ni kuri ayo macano Joshua TV1, Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Reka rero niyegereze bagenzi banje turi kumwe hanyuma twinjire mu makuru yacu. Muhawe ikaze. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi ndirubarurwa. Murakoze cyane. Reka duhite twijira mu makuru yacu tudatinze tuyahere n'ubundi mu misozi miremire aho bivugwa yuko Colonel Ekembe nawe ageze mu gipupu. Nawe rero akaba yatumye kuri twirwaneho ko ngo bababwire yuko abahaye iminsi 3. Aho ni mu gihe abarundi mu minsi ishize nayo bari batanze amasaha 24 bongera batanga 12 ayo yarashize. Kuri ubu rero Colonel Ekembe nawe akaba yahasesekaye avuga yuko mu minsi 3 twirwaneho izabe yashatse inzira inyuraho. Urakoze cyane bwana munyamakuru kuko wicara uduha uko tubigenza ngayo nguko kuba dukurikiye hirya no hino mwe mudukurikirana 5 kuri 5 tubasaba cyane ko mudakura urushinge rwanyu amakuru yujuje ubuziranenge amakuru mutosanga ku bindi binyamakuru. Breaking news munda yisi amakuru y'ukuri nuko Colonel Ekembe yasesekaye mu gipupu akibwera mu gipupu. Murabizi ko Colonel Ekembe numubembe yageze mu gipupu asanga nubundi abandi babembe bagenzi be. Noneho aho yagerageje gukora meeting n'ababembe ababwira ngo urugamba rugiye kubera mu Mikenge ngo ndigoroshe. Ati none mwe mwijira ishamba, ati mwe mwijira ishamba kuko ati ibintu bigiye kuhabera biteye ubwoba. Ndetse anatanga iminsi 3 bwana munyamakuru ngo babe bavuye mu Mikenge. Ayo makuru sinzire bawayamenye. Yego twayamenya amakuru ya Ekembe. Ekembe ni wa mu jenesi ukorera muri FARDC umwe wabaga mu gipupu igihe yazaga atanga inzira abajenesi bo mu gipupu bakaza bakinjirana. Yego yabaga mu Mikenge bakaza bakinjirana abanyamurenge hariya muri Kando de Place bagatwara inka bakarasa abantu. Uwo ni wundi wagarutse yabaga muri brigade, iriya brigade yabaga mu Minembwe iriya yamaze abantu. Karatanga iminsi 3 yahagize imyaka 5. Ekembe yagize nk'imyaka 6. Abaruguru n'ubundi ntiyahabakuye. Iyo minsi 3 ni iki yazanye? Kuko umugenzi wa Shera amaze kubivuga nukuvuga ngo strategy yabaye bagaruye Ekembe kuwari waragize nabi muri iriya misozi wari ubizi. Byari muri target yabo kugira ngo bamugarure noneho bamujane mu Mikenge hanyuma azaza gutera azanye n'abajenesi bari abarundi nabo baze gutera bari kumwe n'abari abahutu bandi bari kumwe hariya kuri Nyamara
ni ukuvuga ngo igituma bataratera barinze izindi nterahamwe zirimo ngo iza P5 zageze kuri Mugera zizamutse zigeze kuri Mugera ngo zizamuka zizarenga kwa Murima bakabona gutera. Ariko kibaza ngo se mu Minembwe seselefe ivugwa hoti hareba niki gishakwa mu Minembwe ngayo nguko bwana munyamakuru wenda tugikomereza n'ubundi hariya muco hagati biravugwa amakuru atugezeho yaya masaha nuko ubu nyine ingabo ziyobowe n'uwo bita n'ubundi bicunda macunda plito ubu zazamutse zigeze aho bita kuri Kangwe, ejo zari zaraye aho bita ku Mugeti, ubu kandi zigeze kuri Kangwe. Izindi ngabo z'abarundi n'ubundi ziyobewe n'uwo bita Tahiro zazamutse ziri neza Kamombo yose ahahoze ibirindiro byatwirwaneho nibo bahakabye. Izindi ngabo ziri hano ku Ifiro, izindi ziri hano mu Kigazura, izindi ziri hano mu Ruheshi aho ni wacu niho hari iminyonyo yacu mu Gatenga hamwe nababwiye haba inzuzi amasoko agera kuri 42 irango rimwe. Izindi ngabo ziri mu Turambo, izindi ubu twatuvugana kuko wari bivuze ngo ni P5 ziyobowe n'ubundi n'uwo bita Karemera n'undi ngo ni Alexi, nazo ngo zanyuze aho bita point zero ngo zizozamukane za Bilalo mbili, izindi ngo zizanyure kwa Murima ngo na hariya za Karongi ngo zizotere mu Minembwe. Ikindi gice c'interahamwe zivanze n'ababembe n'abanyintu n'abasharishari n'interahamwe zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 ngo nazo zizahite zizamukira za Rurenge zizotera aho bita mu Rugezi. Ayo ni amakuru y'ukuri atugezeho ubu mu mugoroba bwana munyamakuru, nuko niko bimeze. Joshua Entertainment murakoze cyane rero, reka duhite n'ubundi tunyarukira hariya Nyangezi aho ingabo za FM23 MRDP twirwaneho zaraye zikuyeho position ya Wazalendo yari komeye hariya mu misozi ya Nyangezi, bakaba bana bakurikiye ndetse aho bahungiraga babarengeje hariya mu misozi nanone ya za Kiziba mu nzira ya Warungu na Kiziba. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment. Uko byifashe breaking news, amakuru y'ukuri nuko agahuru kimbwa kahiye ahari ejo ibitangaza byarabaye. Amakuru tubabwira n'ukuri nuko abari barigize ibinani abazalendo n'abapfurero n'abanyindu nabo bita ngo nabasharishari ndetse n'intera hamwe aribo FDLR zivaze na FARDC n'ingabo z'abarundi mbonera kure zari hariya n'ubundi Nyangezi nizo ziheruka no kwica bamwe mu basore b'abanyamurenge bari bavuye mu kazi, duheruka gushingura babiri aho babakuye kuri moto bahita babarasira aho ngaho bahita bagwaho, duheruka kubashingura mu cyumweru cyashize. Bibabaza AFC M23 twirwaneho Amadu w'Imurenge barababara cyane. MRDP bamaze kubabara nibwo kubashakira umuti. Uyu munsi rero baraye babakoreye deliverance aho babakubise nabi cyane, barabakatisha muri ya misozi barabamanura babageza hagati n'ubundi ya Walungu ndetse na Kaziba, aho niho babagejeje. Ubu twatuvugana babazamuye ya misozi n'ubu ngubu baracyabariyo bavuga ngo byanga byakunda turabaha ababyeyi turabaha abanyoko aho maze iminsi twarabihoreye mugira ngo turananiwe, ariko rwose tukaba ari shimwe rikomeye. Twagerageje kuvugana n'umuturage uri hariya n'ubundi Nyangeza tubwira ati rwose ubu tubaye nk'abahumeka, twari dusigaye tudasinzira ijoro ryaca tukavuga ngo bwira tukavuga ngo ntibuca, atariko rwose arakabaho Amadubu w'Imurenge ndetse n'intare za Sarambwe. Ngayo nguko bwana munyamakuru. Yego, abantu batazi Nyangezi babarashe bari hirya Nyangezi barabarasa ngo baje kubageza muri iriya misozi ija kuri Nyamfunzi ni mu manga cyane, barabamanura ntibaje Kaziba babakusa hakurya berekeza mu misozi irenga ijingweshi. Abandi bamanutse bo ntibajana nababo basubira mu misozi izosubira ino haja irangara ni hano mu bafurero hazaje za Remera. Nukuvuga ngo bamanutse ino misozi aho bita ngo ni urutaragera intagereka n'iriya misozi hagati ya Kaziba na Nyangezi
niho babamanuye ariko amakuru dufite nuko ababamanuye baba ari inyuma bababwiye ngo ni kumupiga kumucaji na kumuondoa iyo niyo siroga kumupiga kumucaji na kumuondoa yego amakuru atariho amakuru atariho ivumbi umukanya Oscar Barinda yabivuze abakurikira abaza gukurikira ikinyamakuru kuri Mama Rwagasabo yabivugaga yavuze ati hari udutero shuma bari FRDC yarasize hariya noneho bakaza bakarasa ntibamenya aho bari bakaza bakarasa amabandi noneho baza abaturage baza gutanga amakuru neza aho bari amaze ngo babakoreraho bazabanagira kuri ya se bazabagira kuri ya bakarwana se turuzi na ziranturumbutse za Sazo Minembwe zizohunga zose kuko wakwibaza ngo se tugarutse na Minembwe ko Tahiro ari hano mu Kamombo ntabaturage bahari karaje gufata icororo mu Minembwe cy'abaturage se yabaye zabaye insinza z'urutoki ngo aze gutera mu Kamombo yari imaze guturwa n'abaturage leta generale makanika gihari bamaze abaturage abafurero n'abanyamurenge bose bahabana leta yonyine irahatera irahasenya none bamaze kubona abo MRDP yari imaze gutuza ariyo twirwaneho none barongeye kandi bagarutse kubatera ukibaza ngo se Katahiro uhaza gutera hariya iwabo ni kuri Nyabibugu se na nyina bari kuri Nyabibugu kurategera Mutebutsi uhayuza gutera iwabo ni hehe ni hara kuimiko kandi niho se na nyina bari munigama buye iwe biwabona iwe ntababa bari muri Amerika karabashuka abiwabo bo bari babaza gutera hariya n'abanyaminembwe rero icyo barwanira hariya ni iki ngo leta ubundi Mutebutsi yarabahariye kuntu atarwa yari yarabwiye abaturage ati mutanga amahoro abaturage b'abanyamurenge n'abaturage b'abafurero mugende musubize imbunde mu mazu mureke kurwana leta barinde umutekano muniga ntamahageze atanga report muri leta ati uyu nguyu niwe watumye batarwana ahubwo ni mu bishira imbere kuri fro mufata abasirikare barwane bafungira abanyamunembwe bagirira mbarigo namara ngo ica keneye ngo nibagarara mu mikenge azababwira ngo nibaze bave mu minembwe ngo basubire kundondo kuko ngo niyo zone libere iri mu FARDC n'abarundi biranatangaje aho umusirikare w'umurundi abwira abanyekongo ngo ni murambike imbunde barambike imbunde bajehe bananiwe kuzirambikisha nani Red Tabara bari wabo koraza kuzarambikisha abanyamurenge n'abapfurero n'ababembe turabaturanyi ibyo dupfa bizorangira ariko abarundi baturambikisha imbunda bashaka iki ko barashabaje ngayo nguko bwana munyamakuru wenda duza gukomezanya na Ibuvira Joshua Entertainment kuba dukurikiranye reka nsa nuunganiye mako kuwa mbere hashize mu kabiri uko byari bimeze ariya mu soko y'akazi rimwe yo mu mitambo yaragurutse akoresha inama aravuga ngo umuntu ngo bazongera gufata ngo hafata ngo ifu ngo umunyu isukari ngo abzohereza ngo mu barebere ariyo MRDP twirwaneho ngo nafatwa ngo nukumwica atanga inama avuga ngo ntakeneye ko ari ibiryo byerekeza mu minembwe ati uwo bazoza bafata wese ubwo ngo azahita bamurasa yatanze mitsingi ahubwo numurame nagerageje kuvugana n'imbone za Joshua ndetse na Mibunda na Rugenza baratubwira ati numurame azobaho kuko yamaze kubivuga abana urumva yarimo abivuga abana bari ku ruhande baravuga ati akagabo gahimba kandi kataraza malheureusement kubera ko ari umurame aho uko bari babiteganyije birangira nawe aciye handi umunsi we turagera arya rimenge turagira ngo tubwire dusubira hariya mu mikenge tuza kumanuka Ibuvira tubwira abarundi bose badukurikirana ndetse n'abayobowe n'ubundi na president w'u Burundi ingabo zabo nta kindi ziri nukuvuga ngo mu kazi rimwe babuje abantu bose baremesha amafuniki ko barakubita abantu abandi ko barabanyereza harabasore bacu baheruka kuyoreza mu cyumweru cyashize batatu ndetse na afande Rugabo yabivuzeho nabo baburi wirengero ingabo z'abarundi
ukibaza aho ubu twatuvugana nukuvuga ngo Kamombo yose ubu niyo yose bayijagase ahantu hose uhereye iriya mu Karumyo ukaza neza ukagera hano mu Iposho kwa Nterobeko ukazamuka ukinjira hariya za Nyarusanze ukagera hano ku Kabara abandi bari hariya aho bita ku Gaturiro abandi baracyari kuri Kangwe abandi bari mu Bijombo n'amabati yagera kurane ukibaza aba Barundi ico bifuza iwacu ukakibura hariya nta Red Tabara nta turabona baje gushaka ko ariyo bitwaza usibye ko niba ari Red Tabara kubera kibabagirira nabe abanyamurenge ngo mpaka ngo bicisha inzara ngo bagerageze ngo bafunge inzira zose ngo ariko ngo bareke ngo umuturage wese uzoza mu Minembwe ngo aremerewe gushuka ngo akomeze ngo hanyuma ngo nawe usubirayo ntibamushaka banagufashe nukugufunga cyangwa bakakwica turiyama leta y'u Burundi rwose ikuri ingabo zayo hariya ntaco ziri hariya kandi amahanga byumve AFCM 23 muhagurukire kabisi y'umugabo kubera kuko amazi imisi ariko ndagira ngo mbabwire twagerageje kuvugana n'umwafanduri hariya aravuga ngo ikintu baboneye hariya zanuza muri Norokivu muri Norokivu aho bitazangungwa n'ahandi ati nibyo bagiye kubonera hariya mu Mikenge kuko abana bari hariya mu Mikenge ndetse n'umuyobozi wa hariya n'ubundi wa gisirikare yatubwiye neza ko rwose ati abana basize bateranizwe n'umusaza Liti General Rukunda Makanika ati bahagaze bwo reka nkubwire umumama uherutse kwitaba Imana w'umukada muri FPR witwa Ingabire yaravuze ngo irugamba rukomeye ngo muhumure ngo iyo rukomeye ngo ruba rugiye kurangira buriya kugumana ibitero shuma mworwana intambara y'inkundura ikanarangirira rimwe turuzi biriya ibaze none ndashaka kubwira abantu bashigikiraga ngo politike ya Kagara Muniga ntama yavuye muri Amerika avuga ngo agiye gushaka ngo uko abanisha abanyamurenge n'abafurero ngo noneho ngo abantu bafungiwe amasoko babuze amasabone babuze imyunyu ngo bazabone inzira naho yagiye gufunga ni yari hari gusa iyo amazi yagomeye cyane iyo amaze kwirunda aza guturikana murakoze cyane reka duhite rero tunyarukira mu makuru yacu yandi yibuvira ndetse kandi turi no kugana ku musozo w'amakuru yacu uno munsi dushimira abantu bose badukurikira munsi ku wundi natwe ntituzabatenguha ibuvira rero ku munsi wa tariki 22 z'ukwezi kwa 10 2025 nibwo hageraga abayobozi basha ba gisirikare ubwo harimo komanda secteur ndetse na komanda region abo bayobozi rero bakaba bazwiho cyane amacakubiri gose nico kintu kibaranga mu gihe nubundi hari ibuvira hari hamaze kugaragara ayo macakubiri mu bazarendo bari buyiganje hari ya cyangwa se bari bayoboye kari hagace. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Breaking news munda yisi ukuri kuzuye n'amakuru atugeraho kandi yujuje ubuziranenge nuko ibuvira komanda secteur na komanda n'ubundi wa region militaire wa 33e region militaire wageze ibuvira uwo bita civil nukuvuga ngo nuwo mu bwoko bw'abashi nukuvuga ngo n'umuntu allergique cyane ku bwoko bw'abatutsi n'umu extremiste mubi cyane ni nayo mpamvu bamuzanye hariya akaba ariwe wasimbuye n'ubundi General Gasita iwe bamwakiriye neza ngo niwe waje gufatikanya n'abazalendo n'intera hamwe n'abarundi na P5 iyobowe n'ubundi n'ingabo zimwe zagiye zicika ku buyobozi bw'u Rwanda zikaba zarashinze nabyazo mitwe ukuvuga ngo n'ubundi ngo bica abasirikare biki ngo nabo ngo bafite kuzotera mu gihugu cy'u Rwanda. Uriya General Civile ntabatera ubwoba uriya yigeze ndakeka ko ari we wigeze kuba afite mayimayi abo bitaga ngo ni muri mudundu 40 Civile yabagamo uriya ntagoye uriya na amafaranga bamuheza namaratsenye hariya uriya we ntagoye warugoye yari Gasita kuko Gasita ni umukirisitu ntiyo kwemera igiturire ikindi Gasita yari afite uburyo agoye yari teleferme ntumenye uko ameze ariko Civile umushi kwifaranga
ejo ara mu gitondo icyo azokora wabonye icyo bakoze kazi gasita iwe yari kuzotwica nabi cyane kubera kuko ntiyobebeye kuko ndari kwitwaga ati ntabebera yari kuzoza akagira aga complexe d'infériorité avuga ati no nintagira icyo nkora aba bacu naje yego yokoza amakosa menshi aha yagira ngo leta imushime ariko rero uriya civile we nayakora arayabereye kuko ni kwa remwe niko kwiwe ariko ureka nkubwire ahananije abatari civile ni azokora iki ni allergique cyane kuko yego yanga ubwo kubaho kuriwe no kutwanga ntibizotuma tutabaho rwose icyo dushaka kubwira abantu n'ababyumva ntibakuke umutima ngo bagire ngo haje umuntu ukomeye ntawe aje ni ubusa bwaje bukorera ubundi busa buzafata ubusa kuko reka nkubwire iyi ntambara ikikomeza ntugire ngo ni ikindi ko turarwa ubundi reka nkubwire ikintu kimwe ko turarwanira kubaho hari ibintu bibiri bitagomba kuba amahitamo guhumeka byanga byakunda ukwiye guhumeka udahumetse wopfa rwose kurya ukwiye kurya ukubaka umubiri utawubatse urawusenya ugashira iyo niyo twirwaneho yego abantu bavuga ngo jewe ngo nkunda twirwaneho ngo ariko sinkunda M23 na twirwaneho icyo barwanira ni kimwe ni nko kubwira ngo nanga ukuboko kwawe kw'iburyo yego abakunda kw'ibumoso yego ni ukuvuga ngo icyo bavugira ni ubusa buzafata ubundi busa kuko byanga byakunda tuzabaho civile bishaka cyangwa atabishaka civile yoherejwe na leta ya Kinshasa kugira ngo afatikanye n'abazalendo mu kwica no kwiba no kurimbura inga kurya kwa satani gucyamuzanye kwisi ngo no kwica no kwiba no kurimbura ariko ikindi namenye Oscar Barinda mukanya arabivuze bamubajije Scovia amashate se Oscar Barinda ko bari abaturage bari hari yabatatse murabitekereza iki agire kunda zasubiza ngo biratekerezwaho ngo biratekerezwaho ngo kandi baratabarwa ni batabarwe kandi gagutabara tubabwije ukuri kw'Imana amakuru y'ukuri nuko ibuvira ubu twatubabwira umuti haruko wamaze kuvuga ngo bahungishije imbunde ubimbunde zabo nyinshi zikomeye zimwe bazohereje muri leta y'u Burundi bazijanya kwa Melchior Ndadaye aho ni ku kibuga c'indege cya nationale ni airport internationale ya babanje kuzifata bazijana Fizi zeza Baraka ngo bashike Baraka ati hano yakutumbazo zitwaka barazigarura bazijana i Burundi ni ukuvuga iyo umusirikare haya afata intwaro akazibunza akakujya kwifuye kugurisha ku rutaro aba yamaze gutsindwa ntabashoboye kuzigwanisha bariya basigaje ikintu kimwe ni violation ya CNF nimara kurenga urugero bakagera ku murongo utukura bazakubitwa imbaraga zabakwiye kuri Guma imbaraga zabakwiye Bukavu zirahari rwose ngayo nguko tugana ku musozo w'aya makuru yacu turashimira abagwanashaka bose aho bari kwisi turashimira abari muri Amerika Canada Australia mu Bwongereza abari kwisi yose dukomeze duhahira umugozi umwe hanyuma n'abakomeze kwishira hirya no hino ngo barashaka iby'ubuyobozi n'ibindi bareke barahaze zahambaga mwebwe abo turi ku murongo wese mu twirwanego abandi ndimwite none se reka kubaza hanyuma dukomeza twoba dufite zirambushi ziri mu mikarati tukagira ambushi ziri mu Gatenga tukagira ambushi ziri kuri zero tukagira ambushi ngo duswe tugira ambushi za social media izo ngizo nta mwanya ziriya no guta umwanya kandi ugutesha umwanya iyo kurangaza no kubusa ntabwo hari rwose sisi tunasonga mbele abarwanashaka oye ubumwe bw'abarwanashaka nibwo buzakomeza runo rugamba abarwanashaka bagize imyaka 8 kandi urusaku rw'ibikeri ntiruzarubuzinka kugira gute bushoka mwebwe abarwanashaka muhagarare bwuma hanyuma urusaku rw'ibikeri bikomeze bimoke ninga kwa kundi kazi naendelea la caravane pass yego ngayo nguko
twari dusanzwe tubageza amakuru twari tumaze nka kabiri tutari ku murongo nguko twari tubyifuza ariko kandi twagarutse abakunzi bacu tubasaba ko urushinge rwanyu ruguma kuri aya macano kwa ratatu kugira ngo ibiganiro byacu bizabibagera kugira titwarangiza tudashimiye si officer Jean de Dieu kundirimbo nziza akomeje guhimba n'ubundi ikiganiro kigize ikiganiro ukunguka igitaramo kiradubuje hanyuma tunashimira nabo bitabangweshi nabo bafite indirimbo nyinshi babakomeza gutekereza yitwa ngweshi urakoze cyane hanyuma tunasaba abantu gukora subscribe share na comment na like yego Jean de Dieu akoze akantu keza usaba umuntu nazo bakora neza azashimirwa Jean de Dieu ni umurwanashaka mwiza indirimbo buri indirimbo ni ikintu ciza habana Dawidi ngo yazaga guhanura neza amapepa akava muri Sauli yagaza abanza akaririmba gira gutya Maduwe Murenge intare za salama